Bisoso ntabwo nkikubona ucuranga cyane kuri televiziyo y'u Rwanda byagenze gute? Baranyirukanye. Urabeshya. Wazize iki Bisoso? Bo sinzi ko niba navuga ko banyirukanye ariko amasezerano yararangiye ntibayongera. Ubwo urumva babonye ko nyene na nguriye kuja mu bigori. Bagukize mu byuko mu gishanga. Ubwo bama certificat yuko nasoje nabakoreye imyaka 10 yaburagamo amezi nk'abiri. Ubwo mbitanja mu mandazi. Kuyakora cyangwa kuyacuruza? Oya iyo wavuze mu mandazi ubwo ya nyine byombi babishoboka. Ari kujya kuyarya hawe kujya kuvuga ngo wagiye mu bigori. Cyangwa mu bigori. Yego. Amasezerano ko yararangiye kubera yuko ibi bintu nubivuga ari wabigize blague. Hari gihe bahita babikoramo story mu binyamakuru muri mainstream mugatekereza yuko bavuze ibitari byabo. Ariko ndakekana byagenze gute? Je ndakeka no kunyirukana byari birimo. Kuko niba amasezerano yararangiye bahugura bati wigendere ntugaruke. Bati uyu munsi ntabwo uri bucurange. Oya baranyandikiye bati murashaka kukumenyesha ko urugendo rwatwe nawe rurangiriye aho Kacyiru. Ahora ni okay.